Woi, apa nih pada ngomen? La ilaha illallah. Emang wah kena selaput nina? Wah kena selaput nina. Coba endang kata-kata kena, coba endang uning kena. Nina nane, ndek selaput nina. Maka ente pada sewot, pada kebercawat, pada anu. Emang mesak menina oleh dunia ni pada sak ngomen-ngomen ni. Cermati kata-kata baru ngomen. Dai sak merasa anu no jak berarti bakat sih kata-kata muan doang jari di simpada rungu membawa jak dim pada rungu. Endang kata-kata dengan dulu yang pada ngomen. Ini selaput nina. Emang wah kata-kata arak kata-kata selaput nina kan hanya nina nane. Darak selaput nina no jak.